Dragi naši gledaoci, evo nas na početku naše druge emisije. Pred nama je narednih 11 nedelja i mislim da je pravi moment da vas pozovemo na saradnju. Kao što ste imali prilike da vidite u našoj prvoj emisiji koja je obilovala nekim od sportskih i zabavnih događanja ovde u Pertu, ovoga puta imat ćete šansu da vidite i nešto od informativnog sadržaja. U organizaciji Srpskog nacionalnog saveza prošlog meseca u Pertu je gostovao gospodin Bob Đurđević, koji već 22 godine živi i radi u Americi. Gospodin Đurđević je osnivač organizacije Istina u medijima. Naše kamere bile su na licu mesta u Srpskom centru Medington i evo što su tom prilikom zabeležile.